колобочку. По пути. По пути можно поесть и пойти. Хочу дига шоколадна хурда намешали по пути дига. Рафаэлла. Нестле. Рафаэлла, арака, хамин. Номи Рафаэлла гред, ма подуму диги жуммира. Кужом. Dünyayı işmiyor. Бабник. Şoku bekliyorum. Хо, ма шоку bekliyorum. Хо, дикkat. Peki şu mu? Mesaj yakalayın size. Çiğ zaş buradasın. Bakın. Ağızlaş, narkaş, bunu udoksa ammaş farmı. Хо, анакон. Ammaş adı bilemedi. Риет фиг азы бушкине, ха фикриш мо, хо, инг фикриш мо, дурус? Kaloriyas kalon mali barım sistem kuşnada ve kapatalım da. Kalorаш kalon başı şüküm kuşküm mekapa. Durus. Хо, дикkat килен дакун. Дикkat. Дикkat гуш мекунем. Твоя мана мепурсам. Одаме ки мана гуш кема мана мепурсам. Да сам набаро. Швеке ту гуфтеги мана такрор мекунем. Аме нам да мо фикриш егуй. Хо. Оно захонде. Сникерс регул рава ёра. Хо. Ако бе хуласор мебе. Маслати мо чи буд? Агар слайд бабё. Ман гуфтам ки шумо бояд ки нарз донед потребитель шумо кез. Ехтар, чиба сникерс инхел? Мехоҳад ман гум чӣ мехел? Сникерс худаш ин хел сохтагиш нейна. Вай аввал омӯхт дид ки ҳамин баъзе одамо, ҳамин одамо не, баъзе одамо дар вақти байни пагоҳи рӯзӣ хӯрдану абедба як қисми ҳамин одамо ҳамин муддат ба серамно организмаш гушна мешавад. ё ки байни абеду ужин, ё байни завтрак абед, байни абед ужин. ё ки баъзе одамо бо як қисми дигаш, бо қисми дигар. Ҳамон пагоҳи рӯзӣ мумкин ки успеҳ накард завтрак кардан. Байни рӯз ба хӯрдан наметон. Чунки кор барафтараш дорем, кор карданаш дар кор. Абед кардан метон, фақат вақти абед ба. Ё ки баъзе одамо ҳамин рӯз лёгкий завтрак кард, уже то абеда не выдержит. Ҳамина фаҳмиду, гуфт ки значит ман як чиз сохтанам дар кор ки ҳавай сити боша, калоричный бошад, удобне боша ки сумишкаш ба партоди ё ки кисаш бакунад, ки тарадам хӯрдан гирад. Дараш батончик, як батончик шахуд, кашта мемона боваш пататар мехӯрад. Баъде ки средни азию дига ҷоҳо ба омад сникерс, маркетинг карда фаҳмид ки мардуми мо дароз-дароза намегирад, кисаш ба намегирад, намехӯрад, ини мо ҳамин сникерс продажаш суст буд, средни азию дига ҷоҳо. Як бор небор для экзотика гирифта попробовать кардан мардуми мо. Вай фаҳмид ки гуҷоба мардуми мо конфета бисёр собирад, дастархонба туйба. Баъд хелоякиша карду, дастархонба даромад. Ҳозир бинед ягон той ба шумо дига чӣ намед бағер аз сникерсу, твиксу мехӯрад. Дуруст мед? 5 дона ё 6 дона ки чиз аввал меон. Чӣ ба? Чӣ ба ки вай ҳама ба вай мутобиқ кардан. Талабота. Нигоҳ кунед. Вай ба ман нагӯ ки шоколади ман ба маззаи, ҳамин батончики дароза монд, чӣ ба наёни? Не, вай дид ки мо мехӯрем ки майдаҳа вай ҳамон хел кард. Ана ҳамина чӣ ба точно фурӯмад, точка ба фурӯмад. Вай донест ки ҳамин хел момент потребности точно чӣ метавонад, точно ин гушнатар аст, удобне буданаш дар кор, салғази, чӣ ба шоколад, чӣ ба порошки надод, как гушнака порошки, как я чӣ карем, днес кардан мешавад, чӣ ба шоколад? Ощущение счастья, гормон счастья. Кадом ман фаҳмид? Ва объединит кардан, салака ва кунамака, барои ҳамон ҳама чиз главный посил, главный идея ки посил дорад, гушна намуд, сникерс, не тормозит, ё ки когда ты голоден, ты злой. Не тормози, что говорят. Ты зыхмешь и переживать мекни уже как гушна, что он чхилай, раздраженная реакция у тебя, там корашба. Вот там и гушна, а мехилеко. Особенно марды гушна, мне проблематичнеко. Хараш ме бьет, грубо гам мезанат, а мехилко. Нервная система депрессия мефрод. Так и на него конец. Вахты ты нас клиентами омузнет, мы точно медленно ки хареба читямки. Вай хурсанд гирифта рафтан гирад. Самое главное, отказ намекунад. Ҳам вай по карману, по деньгам, удобно, ҳам практично. Барои ҳамон, значит так, чикор кунем ки мо бисёртар фурӯшем.
значи ҳамон ҷойга будан дар ки доимо чашмаш ба зада истем. Ман мисол кадоме шумо аз хонатон мехезед ҳамон план мекашед. Ман бояд ки ҳамин ҳафта 5 та сникерс хӯрам. Я вас ки план мекашам? Не, шумо фурӯшам мегӯед, хӯрам ҳам гуфтед. Мо масъалаи клиент мегӯед. Фаҳмед, ман фурӯшам мегӯед. Гай дигар. Мисол кадоме шумо мисол ҳамин ҳафта план доред. 10 та сникерс хӯрдан обязательно. Некои ехелга не. Чӣ ба? Вай чӣ ба ки продукти шумо ҳамон моменти голодба пеши чашм буданаш дар кор. Пеши чашм буданаш дар кор, моменти голодба. Ва бег, раста, ва на то нигоҳ кунед. Ҳамин шаҳри мо ба беҳад мушкилаи харидани сникерс. Овул ба меёвад дӯстон кушла. Овул ба меёвад. Овул ба сари хӯбам якуҷу, равид якуҷу. Даже ҳамин дамгири овулоба кӯба да. Ҳеҷ ки нест. Ягон пудагам чӣ мені як сола монда, ягон так бабушка ягон компира чиста сникерс. Чуба? Чуба ки вай модель ҳамон хел сохтагӣ. Вақте ки шумо клиента точно мекунед, шумо беҳад осон аст бизнеса кардан. Ман фаҳмодан тунистам шумо кадоматон мана дуруст фаҳмидед. Он даврае ки пеш буд ки шумо маҳсулота мекардеду, баъд тела мекардед, реклама карда, тела мекардед маҳсулота клиента вай давра гузашт. Шумо бояд ҳозир чизи гилангии шумо нафурӯшед. Ҳамон чизе ки клиент мехоҳад ҳама фурӯшед. Почему именно сникерс? Ман як пример вардам сникерс. Калатума ҷошад гуфтам. Калатума ҷошад гуфтам. Нигоҳ кунед я? Он давра гузашт. Ки мисол шумо ягон маҳсулотро меовардеду ва реклама кардан мекунед, мефтед ин зура ина гир. Вай дафъа гузашт. Ҳозир шумо бояд ки нельзя отталкиваться от того, что вы хотите продавать. Нельзя отталкиваться от того, что вам нравится. Нельзя, понимаете? Это время ушло. Нужно отталкивать именно из того, то, что этим людям реально нужен и реально помогает. Не отважен. Может быть, это вам не нравится вообще. Но как ҳамин шумо маъқул не. Ман амес чой ҳаст Липтон, мебинед, да? Соҳиби ҳамин чой вообще чой худаш наменӯшад. Чиба? Чиба ки вай точно фаҳмед ки мардум ба чӣ даркор аст, ҳама як карта дода истода. Не ки худаш вообще хӯрдагӣ набудааст ҳозира. Шумо ягон ҳамин маркетонка гапи хуб доранд, не? Бисёр гапи бамазмун доранд. Мегӯям ки шумо агар ки моҳиқа биравед, шумо ба моҳӣ маъқулед, не ки моҳӣ ба кирмак маъқулад. Ки фаҳмида? Ин мазмунаш ҳам ки ту ҳамон кирмак бари моҳӣ пеша намекунӣ. Масалан, не ки кирмак ту ба даркор нест. Мумкин баъзе шумо бадат мехалад ва бувай мушкилӣ кай кор кард. Не ки ту бояд точно фаҳмӣ ки ҳамон кирмак буданаш даркор ки моҳӣ биёд. Ки мана фаҳмид озер. Мазмуни гапам фаҳмидед? Барои ҳамон шумо бояд ки клиентро пешниҳод накунед чизе ки шумо ба маъқулад. Шумо бояд ки ҳамаи ба даркорӣ чизаш не. А барои ки вай даркорӣ чизе фаҳмед, бояд шумо омӯхтантун даркор. Чуқур омӯхтантун даркор. Вай полни тасаввуроти вай фаҳмидантун даркор. Фаҳмиши вай фаҳмидан даркор. Предпочтенияш вай чӣ ба ҳавас дорад, чӣ мехоҳад, чӣ орзуҳо дорад, чӣ хел зиндагӣ мекунад, кадом вақт ба куҷо тратив мекунад, ки қадри обсуждан мекунад ин чиза. Мо мегӯем полни система бизнес модель ки мо месозем, аввал полностью карта эмпатия месозем. Ман ин чиза систематизация бизнес ёд метиҳам, вақте ки полни карта эмпатия месозем, шумо детально до мелочей медонед. Ман ҳар як деталь насквоз медонам. Беш аз оне ки инҷи омада бидед. Барои ҳамон ман медонам ки кадом одам кадом вақт мебиёд. То ҳамон кора накунем намешад. Он давра гузашт. Вай вақт гузашт. Он вақте ки шумо чизе ки мехостед мефурӯхтед, вай давра гузашт. Шумо бояд ягон вақт дига ин кора накунед. Ки ҳамон масъулияте ки шумо маъқулад, ҳама як реклама карда, ҳама як тела карда, ҳама як витрина карда, вай давра гузашт. Ҳозирҷон. Шумо бояд ҳамон чизе ки ҳамон одамо дар ҳақиқат имтиёз дорад. Ки фаҳмед? Барои ин кор чӣ кор кардан дар кор? Максимум омӯхтан дар кор. Максимум. Ман зиря гуфтам, не ки шумо чӣ хеле ки ҳамин худотон дӯст дошта доред ку, ҳамон хел бояд муносибат карда бошед. Чӣ хеле ки фарзандат бояд, ҳамон хел муносибат. Доимо фикраш бар. Доимо фикре байда. Имрӯз ҳама чӣ кор кард? Агарчи чанд рӯз ба як бор мебиёд, ин чӣ гуфтани буди бошад?
من میگفته که همین گوشت میفروشیم داریم ما محصولات گوشتی Aha. کلینت بسیار میاد کو آها. اما به چه چات کنیم این بسیار کلینی باشم. اکن خواست من گفتم میفرومشم. من انسان. اگر که ما هست تو با весь системе маркетинга был, это уже دیگه тренинг میشه. ما тренинги دیگه میبریم. Бо мы можем 4 саат دیگه چیزا بود تو با. فهمیدی؟ совсем другой степ уйдем можно. Hozir man turib bo'ladiki, ключевой чиза гуфта фром, а баъд даромим бо отдельный направление. Фамиди? Отдельный. Человек hozir man ки маркетинг сар кунад. Як гала чиза бо гуфта. Xo'p? Дальше. Маршрут клиента. Чӣ гуфта гап? Ман шумо ҳар як чиз истем бо примераш хатм мегӯям, осонтар шавад. Клиент продукт درس مینی مستر کلاس بهای بود دیگر درسون باید من گوش کردن یاد میگیره. بسیار درسون بودن دنبال که همش کلات اومد как пазл پیدا شد و صدرات کردن توی. بله و صبرات کردن توی. چون هر یک رقص میگه شما. باز ما собі این گفته استم привет, а برای مارکتینگ شد клиент управление باید تماما пазл دیگر точка зрения میبینید وقتی که هر یک درس باید جمع کردن میشه چیزی که در کار میبره. خب маршрут клиента. من نگاه کنید. چی میشه که маршрут клиента؟ شما точно ساختنتون در کار راهه که همون клиент کوفته شما بیاد. دقت. این با مونده میونه چی؟ تصور کنید. من حاضر образное мышление включить میکنیم сразу میفهمید. این با مونده چی маршрут клиента؟ این با مونده میونه که مثلا دریا رفته است دریا. میگه شما усунтараш ба огород кардани ҳастед. Шумо бояд ки точно ҳамо ҷӯйбораша кашида латока биёред ки об биёд. Ва худатон сохтанатон дар кор. Дуруст меофед? Бале, ва худатон сохтанатон ки вай биёяд. Агар вай худатон насозад, об онҷо рафтан наметавад. Клиентам ҳамин хел. Клиента шумо точно оварданатон дар кор. Ва маршруташа сохта, ҳамин хел роҳаша сохтанатон дар кор ки ҳавай ба шанс надиҳед ки дигар роҳи дига қатӣ равад. همون روی شما ساخته کردید. نگه آب که سر میتید همین فرم نبینید جویبار میکشد آب به همون جویبار هوای کردگی میره. باغبان نبینید باغبان. اگر وای همون جویبار کردگی نباشد و آب استارت کرد هر جویبار رفتن میگه آب. کی فهمید؟ انا بمانند همین جویباری که باغبان میکند مشروط کلینت ساختن در کار. خود میسازی و خود میسازی که اتاپ به اتاپ ها. معنی اتاپ کجا باید شما میبیند. چی باید که چی باید засипید میکند چی باید اینترس پیدا میکند بعد اینترس پیدا کردن وای ما میگیم поведение клиента چیکار باید کند کیا پرسد یا تلفن کند یا خواند چیکار کردنش نکن خای این یک دست بکار با دوم دست چی بودنش نکن سومش با کجا میرد با چیکار میگه خب یک تا کس میگورم مثلا من پیش من با کتاب یک بیز همین کتاب فروش همه کار کی نمیدونه همه کار مشکل کتاب فروختن. من در همین حیاتم چیز فهمیدم. بازار نساختن همه قطعی بود که من سر کردم در بیشکه بازم مشروط کرد میفهمونم شما کلاتوم جو میشه. خب دو تا کیس میگم. سر کردم کتابا من 2011 точно فهمیدم که من باید کتابامو پاپولار کنم. چون که همین کتاب خودم من خودم دوی با خونده بیستم. همین کتاب یک دیگه خوندم سال اول خودم بعد یک چیزی فهمیدم که پیشتر نفهمیده بودم. دوست بعضی وقت شما میشه بنویسید بعد بعدتر تکرار کنه با دلش میبینید که هم با ایده پیدا میشه. من کلام با ایده پیدا شد که من با کاری کنم که تمام молодежь چه ایده پیدا شد. هر یک اویله باید این کتاب خوانه. چون که اگه یک آدم یک اویله این کتاب خوانه من واقعا ولی однозначно همون اویله با یک финансовый положение دیگه میشه این точно. چون من نمیموند равнодушный آدم من مجبور میکنم اساسا اول یک بار خون با همین فکر سازریمت شده میخیزد یا رنگ دونه که میپرتید درخت میشه کارم میکنه. من گرفتم و سر کردم آموختن چیکار کرده چه خیلی کرده اینا من پیش بردم هم تو موزه من بیشکک به سنترال آفیس ما سر کنم ببینم اگه تو با کرگستان سی از 300 کس یک کتاب میخونن از 300 کس شما بسته میکنه با همه از یک آدم یک سال و همون نرخ یک کتاب 300 با تقسیم میکنه 5 تیم میفروه 5 درام داریم از پایینم کمتر داره یومایو از точка зрения бизнес این конкретно банкротство این کارا کردن ممکن نیست عقلی نیست این کارا کردن
Бахестам омадам, ин общий рынок, положение рынок такой. Ами халк мо ҳама китоб намехонад, ки беҳад ка мумкин ё бо авоям камтар буд. Гапа рост, ами ҳозирак халк мо авоям мумкин камтар буд. Баъд чӣ хеле карданам дар кор, бахестам ман омадам, чётко фаҳм расписать кардам. Расписать кардам ҳамаш портрети ами хонандаи мо кияй, куҷо меравад, чӣ кор мекунад. Аз сатҳи ҳамо образования ҳамон мардум, ҳамон сатҳи сложения ҳамон мардум, образи жизни ҳамон мардум. Посил чӣ буд? Якум чизе ки ман омӯхта буромадам, какой посил данистӣ? Кадом фикра ман бояд ки майни сари одамро ҷо кунам? Кадом фикр? Фикр ҳамин буд ки ҳарфи назар ту муаллими, духтури, повари, студенти пул ту ба дар корай. Ту чунки ту ҳар рӯз пулкати се равно сару кор дорӣ. Ин ключевой ман гуфтам кадом чӣ ҳамаш ба ҳаст. Кадом чӣ? Ҳамаи ҳамин профессион хоҳе нахоҳе пулкати вай се равно додугирифт дорад. Оиликаш ақаллан управлят карданаш дар кор. Ақаллан қарздор нашавад. Дуруст ме? Значит, якум посил ҳамин буд. Ва ман чӣ хел одам мегӯям ки ту духтури, ту муаллиме, ту бояд ки ҳамин вай кунӣ. Ман чӣ кор кардам? Ҳамин посила ҳамаша якта ҷамъ кардаму, сурат кардаму, афишаҳо ҳамон хел сохтам. Мана нигоҳ кунед. Афиша ба киест? Ки инҷиба? Муаллима. Дидед ман китоба ин ки? Повар. Ин ки? Бо, дальше. Ин ки? Домохозяйка. Просто домохозяйка. Ки? Стоп. Нигоҳ кунед. Ман ҳамин хел, нигоҳ, ҳамаи афишаҳое ки кӯчаба медиҳад одамо, муҷиба Давлатов надод китобхати ягон звезда. Обычный одам, таксист мебина худаша, муаллим мебина худаша, духтур мебина худаша. Вай, чубаки, ин факте ки ту ман полностью вақте ки сохта буромадам, дар бораи чӣ бисёр ҳамино боль, проблемаш дар бораи чӣ? Ҳамин дар бораи пул фикр мекунад. Дуруст ме? Значит, ман чӣ хеле гуфтам дар ки ҳамон дорои, ҳамон наҷоти, ҳамон проблеми пули ту ҳамин китоб ба. А ин барое ки вай худаша бинад, ҳамин милисия бинад, как мефаҳмад ки якдигареша? Мегӯяд ки рибак издалека видим. Вай мана бинад, мумкин мегӯяд, конечно, ту бо осон ту бизнес дорӣ. А вай худаша диди, а шо такое? Ин беҳад зарур буд. Фаҳмида истодед манба? Хоб? Дигар кунед. Анаку чӣ кор кардам дар кор ки вай одам ин китоба хунад? Чӣ кор кардам дар кор ки вай одам фаҳмад мана? Ман расписать кардам аввал полни ҳаёти ҳамон одама. Ҳаёташа полностью чӣ кор мекунад? Саҳариро мехезад, куҷо мерад, чӣ коро мекунад? Ва ҳами аввал жизненный маршруташа сохтам ман. Чизаша сохтам? Жизненный маршруташа. Мисол, саҳари бархез чӣ кор мекунад? Хунаш вай, ин хона. Богуҷора, ин общественный транспорт. Бисёртар ҳамин одамо общественный транспорт мегардад. Дуруст, як қисмаш мошини худаш дорад, транспорт бар. Богуҷора, ҷои кор рафт, мумкин ба лицай, мумкин мактаба, ё чиякчай, бо раҳ ба куҷоҳо медарод. Бо ин метавонад магазини продукт. Магазин медарод, бо куҷо мерад, аэропорт ба пайдо мешад, куҷо мерад, вокзал ба пайдо мешад, гостиница ба баъзе мешад, баъзе вақт кафе ба пайдо мешад. Ман ҳамин нависта фурмодан гирифтам. Куҷоҳо ба ҳамино ҳаст, куҷоҳо ба ҳамино ҳаст. Ҳамаша куҷоҳо ба мешад, ҳамин вообще. Автовокзал ба пайдо мешад, бо куҷоҳо ба мерад. Ҳай пеши бо, ҳамаша спортзал мерад. Баъзеш ҳамаш не, бо спортзал мерад баъзеш. Спортзал ба. Ҳамаша нависта бурумадам. Зали гимнастика мерад баъзеш. Гимнастика дигар чӣ ҳисоба? ҳамаша нависта фурмадам. Стоп. Боз ман нагуфтам, стоп. Дам. Назад. Ҳамин ҷо истода. ҳамаша нависта фурмадам, бурмадам. Куҷо мерад, чӣ кор мекунад? Баъд критерия сохтам. Хоб, куҷои ҳамин ҷавоба ман вай ба фаҳмондан метавонам. Ман ба як ҷое дар кор ки ҳамон ҷоба вай ё майни сараш ором бошад, ё ки вақт дошта бошад барои реклама хундан. Як ҷое ба кардан дар кор ки вай ба дигар шанс набошад, хоҳ хунад. Як ҷое буданаш дар кор ки вай мехоҳад, намехоҳад, вай бояд ки мана дида иста. ҳамин ҷо ба кардан букинем. Значит, выбор кардам ҳамон ҷое ки критерия навистам ман. Зиёда аз 30 минут меистад. Ман шидам 30 минут истад, значит кор мекунад. Дуюм, ҳамон ҷое ки ҳамин як ҳафта ба 3 бор 5 бор мерад. Мисол кам меистад вақту, не ки чаще проходит, чаще увидит. Чаще повторяется. Ҳамин показателҳо гирифтам. Бо як ҷое ба ки ҳамон ҷоба вай
ором аст ёки чӣ гум вай аст ҳам чӣ гум нервная системаш спокойная тревожный нест вай ҳиссиёташ ором аст ҳамин ҷоя критерия 5 та нависнам баъд вибр кардана сар кардам ҳар якташа вибр кардана сар кардам якташ куҷо буд транспорт ҳамин транспорти Бишкек ман тамоми автобусу троллейбусаши як сола харидам вес ҳамин Бишкек тамоми автобусу троллейбус як сол ҳамаша харидам любой автобус ба шумо медаромадед не берунаш як қисмаш буд берунаш бене кадомаша харидам сами центральни линия 6 маршруташа центральни линия худ як линия ту бар 30 автобус мегардад центральни линия 6 линияша мо харидем а неки дигароша афишояти бачан автобус дар афиша а не автобус дар афиша ин ки ман вале строители де ман автобус де афиша де дигароша афишоа харидам ман вай одам ба шанс навад ман ҳамин нигоҳ кунем ҳамин зала нигоҳ кунед гӯям ҳамин автобус ҳамин зал дуруст ҳамин зал ҳамин автобус ду тараф дар дорад дуруст ду та дараш аст мана дароди ду та дараса мебам худаш фармат автобус нигоҳ кунед мана ин водитель пеш ба дуруст нигоҳ кунед чӣ хел карда будам ман ҳамин одам медаромад пушти водитель ба ҳаст афиш а инҷе ки ҳамин раҳ медарад кун рост мана инҷи ба ҳаст афиш пуш кардад пуш ба ҳаст вақте бурумад ба пеш бурумад ба мана ҳамин афише ки пеши дар ба ҳаст ин ду қабата ҳай ҳам аз дарон ҳам ба ин остановка будагӣ мебинад дар ина уям мебинад тост мо ҳамин хел кардем ки вай хоҳарнафар мебинем ин чиза шанс нест ҳар ҳафта алиш мекардем строителя мегирем муаллима мезанем муаллима мегирем повара мезанем повара мегирем студента мезанем табар ҳар ҳафта муддати як сол шумо мебинед бум пайдо шуд чикор кардам ин кор кардам точка касани баъд аста ҳамун ҷоҳое ки вай мо бинам ҳамун ҷое ки мо ба чӣ дар корем анако ин далше ва сохтан дар кор буд ки биёд ва сохтан вай ҳозир дидаст додаст не ки намедонам чикор карданаш ё што дид классно хотирам бас ки як дӯстае кас телефон мо карда гуфт ки хотирам бас ки афиша буд фақат вай ин хел либос надошту якум афиша буд фақат вай китоб буд ҳамунҷо муравия кашидади ай хотирам бас ки 5-6 та одам телефон мо кард гуфт ки ҳамин дори муравия куҷо харем ва я гумон кардам ки одамо аҷоиб будасе представь мекунед где купите лекарство от муравья ҳамин дидасу ва нахондас мен намедонам названияш ай денги ҳам муравья дидас муравья хотираш мемудас тамом бориша хондагаш не представь мекунед ҳамехинаошам буд дори муравья куҷо харем ман гуфтам тоба кардам одамо яхинашам будай ҳар як аҷоибе баъд далше диққат кунед баъд мо гирифтему чико кардам машруташа сохтан дар кор ки ҳаминҷа биёд ва ман фикр кардам ана ҳамун пеши ҳамин магазинҳое ку супермаркетҳо ба стенди китоб мондана сар кардам пеши ҳамун стаба афишо ба ҳамин ҷувай ку бо пеши торгови центроба не китоби калони стен гуфтанам колхоз колхоз не путай стен обычный стен бозоро ба оғоз давайте хлопаем ему не путай пожалуйста ин потоми мо хеле мондем чисто ба колхозам якта китоб дорем дига ҳеч дига дорем ҳамаш қатор мондагиам вай ба истодааст неки анако коре кардан дар кор ки вай мардум харак вай ёд додан вай машрута сохтан дар кор ман фикр карда буромадам чикор кардан дар кор ки бо биёдам чиба баъд хулоса омадам ки одам ба нишон додан дар кор одам ба нишон додан чикор карданам ва як 40 та духтар занимат кардем як 30 та духтар занимат кардем ҳамаша аз меҷмен керду парикмахер гузондам ман парикмахер дават кардам ҳамаша хушрӯ кард распушенный волос супер фигура хоҳӣ нахоҳӣ нигоҳ мекунӣ ҳамин одами зебоя хоҳӣ нахоҳӣ нигоҳ мекунӣ давайте по-честному хоҳиам одаме привлекательный личность дорад ку все равно вай выделяться мекунад вай он ярко он выделяться ин хеле не как ёлка там беспонтовый нет это культурно красиво но она все равно выделяется скромно но она красива баъд ана ҳамин шумо ҳамин маршруткаи автобусҳо доред мо ба ҳеч ки китоб намехонад дуруст ама чико кардам ва запустат кардем ҳамин духтуро ҳамин автобусу маршруткаи ҳамин троллейбусҳо ҳамаш ба скамейкаи ман ҷо карда отметка карда ҳамаш вай дорад мани план агар дародага 6 та ҷо ба ҳақ дошт шиштан ба кадом скамейка ба шиштан ҳақ дорӣ кадомаш ба не
Агар пур бошад мускаментҳо, буҷоҳ бояд баи рост истад. Ягона коре ки мо мекунад, медорад китобе гирифта хунда меистад. Не гӯё ки мехунад, просто хунда истод китоб мехунад. Просто нишон додан дар кор, нишон додан дар кор. Мисол, стабилна ва шумо медаред китоб хунда истод. Ҳама бо ҳама часпик бар, специально ҳама аре 5 та духтар ба якта бригадир буд, мерад чан остановка онҷа мефурад, ба онҷа обратно мешин. Боваш мешин. Ва стабилна. Шумо представить кунед ки сарфи назар шумо кадом автобус ба милине бимешне, ҳамон часпик ва точно мебинед ки якас китоб хунда. Именно бо он ту хундаш мумкин не. Ман он ту хунда наштрафам. Ки мана фаҳмед? Алан вы представить кунед ки ҳам ту одам медорад ку. Мана ин дошта истодаст. Дишбек, ама хунда истодаст. Агар инҷа бия, инҷа бишам бия, инҷа бия. Ҳам ту гузари якум чиза мебинӣ. ҳам ту гузари дасти дигараш балис ин калаба мемонад, хотира мемонад. Чунки як каса диди китоб хад. Дигар ба нест ку. Ранги ҳамон зоғи алом метобад ку. Сразу метавад чашма ба. Ай гузар бошам ши. Мо такрор пар такрор. Агар ки ҷона ношиш нама бай куҷо бояд истад. Баъд ҳамин хулоса ба манам ки бо чиз намерасад. Чиз нарасида истодад. Подключил кардам ман нейромаркетинг. Нейромаркетинг чӣ гуфтага? 5 органов чувств задействовать. Вай бояд ки ҳам ҳис кунад, ҳам бояд ки мисол запахша чувства накунад. Ҳам ки китоб хохе. Вай должен либо значит слышать, либо должен внутри воображать. Подключать его воображение. Ҳамин ама подключил кардам. Чико кардам? Ҳабади ҳамонова ҳаме қадар дига бачаҳои вай ба автобус сар додам. Бачаҳо чӣ кор мекунад? Диалог месозад. Ҳамин мардуми мо ба чӣ хел аст? Агар як бача духтар ба пристават кунад, сразу ҳама чашмаш ура, гӯшаш ҳамон ба. Ҳамин хел не? Менталитети мо ҳамин хел кор. Ана вай бачаҳо медороду, аста мебуд диалога сар мекунад. Вау! Ақле не, духтаро мегӯянд ки шумо вали духтаро зебо ҳозирам китоб мехонад, ботаник что ли? Давайте оставьте сторону, давайте поговорим, давайте познакомимся. Во громко говоришь такое. Во мама, даже тембр голоса уж отдал. Как надо разговаривать? Тебе автобус бэка шума, гамма, а возле машины берем. Весь автобус был в Хамаде. Вау, какие девушки пошли! Не ожидал! Я говорю, да? Уже все. Внимание привлек? Я говорю, а что за книга, девушка? И тут на тебе. А мне ягон калима гавзана что руки. А что за книга? О чем читаете? А байн духтар в течение 6 минут, ровно 6-8 минут, и зураш, да, 6 минут. Супер презентация китоб. Я говорю, ин китоб, а фалон, балой фалон, адамо, фалон проблема хал мекунад. Ту раз ба ҳамин хел толқати кор надоред, раз ба ту проблема нест, и мегӯяд, не, ҳамин хели гапа, полный живой диалог. Ва мегӯяд, де, ман дар кор, супер китоб. Ва, ман, а кто автор? Он мегӯяд, Давлатов, весь автобус гӯш кардана. Ва мегӯяд, Давлатов, а вот як рафиқи манам дар ҳамин бора гап заду, ман эътибор надодам, ман гуфтам ай шӯхӣ мекунад. Давлат, про деньги. Баъд телефонаш мебардаду. Алло, Мақсад? Алло! Как у тебя дела? Хорошо? Расскажи мне, пожалуйста, ты про каком книге рассказывал? Вай, им бача телефон мекунад, вай бача ки дигар автобус рафта мекард. Вай, аунҷ мегӯяд, автор книга Давлатов, я и деньги. Поверь, супер книга! Вай, аун автобус. И мегӯяд, я сейчас вот встречаю, девушка читает, она в восторге от этой книги. Она говорит, что эта книга помогает избавиться от долгов, помогает накопить деньги, помогает, зарабатывать. Я так давно искал, а где можно купить? Афиша полна автобус была, ама телефон на все сарме была афиша. Афиша айку. Вай, гуфтам мегӯяд, книга «Я и деньги», Давлатов. И намаш, о, блин, обалдеть, ну-ка, а что за книга? Навестина сарме. И теперь, вай, аунҷа дод мегӯяд, ты где сейчас? Я еду сейчас по улице, чуть там, возле филармония. Если ты возле филармония, вот выходи сейчас, внимание, вот она маршрут, как вести. Выходи сейчас, через подземный ход пройди, возле супермаркета народный продается. Байн такрор мекунад. Ман, агар ки ҳозир буром, ҳозир ман рафтанам ҳамон проспекти, значит ҳозир ман оянда остановка меша, ҳамин ҷага ман фуром, ҳам ту буром ага, значит пеши ҳамаи супермаркет народ ман харидан метон, ҳамин китоби Давлатова, ҳамин я деньги харидан метон. Вай, а он тарaf, да, можешь купить. Значит, прямо сейчас пойду куплю, завтра поговорим, хорошо? Сразу мегӯяд,
Девушка, спасибо. Я пойду поискать купить, я тоже хочу купить. А мы автобус медурат купим, 3% мардум, туф, пошел. Гирифтам мебурам. Баракзане асар мекунам. Бурат хунаш. Ки фамил машрут гуфта чиза ман фамилия судам. Шумо бовад машрута ҳам ту созед ки чотка ки ҳама ранги боғбон ҷубора мекаша ки об ҳавай қатира. Шумо дига хел дига қати маҳсулотатон нишон додан наметоед. Твоя задача показать ему, а выбирать это он. Не ки ту маршрута насози, ин гуноҳи ту, ин хатои ту надоисти кардан. Шумо чотка бояд фаҳмид. Дальше. Анча ки китоба фурӯхтан гирифтем, бо анча ки китоб фурӯхтем, нигоҳ кунам, тренинг ба одамо нест. Уже хонда истода суд, як қисм китоб фурӯши китоб зиёд шуд. Неки значи ҳозир бо кам. Ман дар кор буд ки тренинг биёд. Чикор кардам ман? Дар они ҳар як китоба мондам бесплатный билет на водная встреча с автором, если у вас есть вопросы. Китоба ки мехуна, дар онаш вас билет. Бесплатная встреча каждую субботу, пожалуйста, 3 раза. Первый раз 11 часов, второй раз 14 часов, третий раз 18 часов. Вы можете прийти и задавать свои вопросы. Она вас спрашивает. Роза суббота, мы нами сдали ман пур. Одам группа. Аз биска сика сто панджо. Бас дуса то 700 одам омад. Ҳаме без встреч авторам приходите задавать свои вопросы. Абсолютно бесплатная встреча. 3 маҳ ман ҳамин кора кардам. Баъд аз 3 маҳ весь город говорит о нас. Весь город. Человек ҳама хундан сарка, ҳама карданска. А вот на тренинге я рассказывал, отвечал на вопросы. Потом сказал, хотите? अगर хотите дальше, вот она дальше платный тренинг, и дальше учитесь профессионально, платите дальше. И начали люди платить, ходить учиться. Человек фамилия, ҳамин шумо дар кора. ҳамин хел карда мардуме китоб намехундаги мо китоб хун кардем. ҳамин хел. Вақте ки шумо чотка ман шумо гуфтанам, ки шумо точно дунистан кис потребители маҳсулоти шумо. بعد مشروطش ساخته آوردن در کار. برای شما اینه هیچ کی نمیتونه باشه. برای شما این کار یگان کس نمیتونه. شما خودتون میشینید، اندیشه کرده میبره، نمیدونید کردن. значит آموختن در کار. надо учиться этому. درست؟ надо چیکار کردن در کار؟ اگر که یاد نگیرید، شما محصولات دارید. نه که هم تو میموند مغازین با استاتکه شده. Она میبینه سزونش گذشت. Она میبینه مودش گذشت. Она میبینه که وقتش رفتن. ممکن $100,000 با بار دارید مغازینتون با سوداتون $10,000, $12,000, $15,000 یک ماه با. А чувак, значит неправильно ведете бизнес. Неправильно. Капиталатон оборот нахурдан. Диққат. Отак роним $100,000 бор доред магазин ба. Неки мебинед ки $10,000, $15,000, $20,000 савдо доред як мах ба. Значит капитал оборот нахурдан. Слишком неэффективный. А им нишон дода чия? Ҳамон соҳаба, значит шумо чи хел вот вы делаете то, что научились 10 лет назад. Вы делаете то, что научились 10 лет назад. Поэтому и доход похож на то, что было 10 лет назад. Кема нафами? Агар шумо ҳамон кори 10 сол пеша кардан мегӯед, даромад ҳамон римондар мегирад. А вақт рафта истода. Конкуренция бақувват мешавад. Шумо агар ки нахонед пеш наред, ки хонда пеш мерад? Аз дарони ҳамин конкурентоту якташ мехонад. Дуруст? Ҳозир бозор холӣ нест. Дунё пури умни одамо. Вӯ пеш бимерад. А вӯ пеш барафт? Пешравии шумо ва ё ақибравии шумост. Дуруст? Чӣ ба пешравӣ ва шумо ақибравии шумост? Ва ё доли шумо мегирад. Шумо агар ки ҳамин мард шумо ба 100 та клиент омад, 60 та клиент мебиёд. Чилташ куҷо рафт? Клиент конкурент бобрафт. Шумо коре карданатон дар кор ки ҳамин дар майни сари клиентатон вообще фикри дига пайдо нашад ки ман аз дига ҷо мегирам. Шумо бояд ки анамон первый, тройка, четвёрка ҷошед. Ки мана фаҳмид? Первый сета чорта гуфтам ку короткий список. Ҳавай ва ҷошна ёд гирифтан дар кор. А как это делать? Обучать давлад. Ки мехоҳад ина гирифтан? Да. Адидас чӣ ба мехел шуд? Сникерс чӣ ба мехел шуд? Кока-кола чӣ ба мехел шуд?
ҳамина кардана ёд гирифтан накун. Раз ҳамуно кардан ману шумо ёд гирифтан метавонед. ҳамуна кардан зарур. Накунед, агар конкурент мекунад,